Tapi ulah lila teuing. Iya lila teuing nyanyi sing. Iya bocor ya. Kesaktinya hebat mau. Ndicing. Igening kempes kene. Oh, niup lagi hari setuas. Nis kali nis. Oh, geula. Panggeng geus mandi. Acan geus haruan can. Saya mah mau mandi ah. Ya, kamari bagi aing mandi isuk-isuk hujan gede. Bener. Aing ge mau mandi lah. Lauk ge sapu poe sok mandi bau hanyir. Terus nih pakai sendalna deh. Dan aing leungit pas Jumatan. Siaman, cuma kita lagi ke Jumatannya. Nisnya yang madang tuh. Hayang, hayang. Yuk, bukain bajuna. Lah, ini buka dulu. Dan anak kita dah. Siap-siap. Mau nih yuk. Terus saya madang tinggal. Jadi zaman ngobeng nih. Kan ini jadi harus tahu ke dia. Nah, iya. Dia jadi zaman gelo. Pokoknya teh jadi zaman gelo sih, madatnya misalnya yang madang. Tuh kan nyete. Kalau itu lompatan jika zaman gelo kikit dulu. Oh no. Gelonya nah tadi. Oh, masalahnya diberege kerumnya. Ya ngomongna. Indonesia ada haruna. Enggak. Yang ieu ada haruna jeung aing ingin. Deui ka ditu. Ulah ira ga dia agar mengelkeun atuh geus lagi kado. Madang, udahan lieu. Aduh, tungguan. Jatuh, maksa. Koin baju sih. Buru-buru darun aing bege disiram, Pak. Sini peda kaki. Kan eta darun paksa aing disiram jadina. Nya aing tesisna tadi. Oh, hayang di. Tah. Ih, Pak, kadin. Ih, Pak, saus aing.
lauk bae ge mandi sasapopoe. Kela-kela salah. Tadi budak ketik jam. Iya. Wah.